umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama barekura umupira asana kipe asa n'umusore atwara Declan Rice. Declan Rice areba umusore atwa Bukayo Saka. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Barekura santreza cyane Bukayo Saka atereka mu gitegoriya ku munota wa kane w'umukino mu gitondo cya kare. Arsenal ifungura amazamu akazi gakomeye cyane ku musore atwa Declan Rice. Altereka ku mutwe witwa Bukayo Saka ati muri namba 10 zarabica. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Asano kimwe Wolverhampton Wanderers ubusa mu gitoro cya kare Bukayo Saka. BNB Kigali FM, BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza. Abayeho timing mbi ku badefenseur b'ikipe ya Wolves. Habuze gato ngo Bukayo Saka yaraririye ariko Declan Rice wari umupira umupira mwiza cyane yatawutereka ku mutwe yunamye. Umunyezamu arawubura utereka mwiza mu Bukayo Saka. Uzamu nawe nta kintu yifashije rwose. Bukayo Tomidayo Arayinka aterekamo igitego cyiza cyane hariya rwose ku munota wa gatanu. Muri minota 10 urabona ko batibeshye. Niba ushize ntibari bibeshye nabubwiraga. Toza ibintu by'ababizi. Gatanu akiri mu gitoro cya kare. William Saliba nanone tanga pass kwa Noni Madueke. Enter Demira. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye indyo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama. Hari umugabo utuye mu ikipe ya Arsenal. Hari umugabo Arsenal yazanye witwa Mauricio Michele. Abakunda Arsenal mwandika iryo zina. Umugabo witwa Mauricio Michele ejo bundi yabwiye Arsenal abwira boss witwa Andrea Berta ndashaka gukurikira rutazamu witwa Pio Esposito. Smart Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Umwana muto cyane Pio Esposito rutazamu ibigango ukiri muto kubita ikipe ya Bodog iri mutima ugiye VAR kireba ibyayo. Baby steps, pampa nziza ku bana bose. Reka tureba ariko ari kimwe ariko Pio Esposito niko yitwa. Reka nongere bibwirire yuko Ragroir General Trading Limited, Ragroir Confiance ni umufatanyabikorwa wawe mu bikorwa byo kurangiza inyubako. Waba uri kubaka cyangwa se uri kuvugurura, dutanga amakaro agezweho. Numva? Yego. Tugatanga gypsum board zikomeye zigufasha gukora igisenge kigezweho kandi cyiza. Dutanga marine board cyangwa se muba zitinjirwamo n'amazi na MDF board zikora Piero. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Mama. Nibyo bagikuye ningatangaye. Nabonye muri oruje nanjye inkapi rwose. Nabonye muri oruje gatoye amasanamu yabo. Dena aya abana baciye umurongo uro rugo ntarimo. Hari umusedi be? Baciye umurongo iki gitego? Oya. Aya vuye umuntu rugurira kwa Madueke? Oya yagendaga yavagayo. Yashizeyo yashiragayo hariya. Shabo Sante umuntu witwa Santiago Beno baciye umurongo ramusangamo. Wapi? Santiago Beno. Ino baciye umurongo ramusangamo be. Kiri gitego nyamara. Cyogeze rero. Niba cimi nacyogiza barita cyane. No kandi rwamanya ngo nicyo. Ngiye ko nari cyo ariko fasha kumunye ujo. Nanjye nkurikije uko mbibona nicyo ari kuri umuntu yajyaga yavagayo ndajyayo. Umuntu witwa Santiago Beno baramusanga yame. Batera kamenye tagasara Arsenal y'ikapi. Nabi bari Fine Maize Flour, ifunguro ry'umuryango. Baravuga bati Piero y'ikapire igitego asanitera kamenye igitego cya kabiriya asanubiri Wolverhampton Wanderers ubusa. Baby steps, pampa nziza ku bana bose.
wabonaga ko aricyo wanga kucyogeza kane ya umusifuzi amaze kurambura akaboko uti niki oya shyiraho ngera mbere nakijije ko nabonaga ari igitego mpamvu nabwiraga nti umuntu witwa Santiago Bueno kuba ataba yari niwe ahantu kubera ko inkweto zidasa oya ko ntabwo yaruje uriya muntu wa ruguru kwa Maduka nakwerekaga Santiago Bueno niyo muntu watumye itaba oruje iki gitego rwose aragitsinze gatuza da atasiyo Dobodogere muti yataka imbaraga za Mubodo Bodo Baby Steps pampa nziza ku bana bose bamwita Jahuge yakubise Manchester City ibitego murabibuka ayikubita igitego cya kabiri Bodogere muti murwana inyamaswa Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango. Uyu musore witwa Jansoge afata umupira hagati mu kibuga yakira pasi iturutse kwa rutahizamu Kasper Hege bayikubita igitego cya kabiri atari kimwe Bodogere muti mu rugo bibiri nkabura karashati. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza mu rugo iwayo mu rugo gatiki mu rugo nta buraga igera kuri ka kabuga kakanga n'u Rwanda zirazi kazinoba aya dukomeze twibaze nimba yatsito Hugo Buena Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango. bakira umupira sara kipe twara uzamutara wandara skota 60 yakira umupira katamakana terekamo igitego Hugo Buena cya kabiri cya mbere cyabo ikipe uzamutara wandara kimwe Arsenal bibiri. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama nyuma ya kurya amavuta ya Fry Mama ikipe twa Bodogere muti n'imbaya Bodogere muti yakira Internazionale da Milano iyikubita icya gatatu mutabara ntera nyabuna. BNB Kigali FM BNB Kigali FM 89.7 inshuti y'abamamaza yababa data watari tamira yababa ntari tamira hariya abasore ba Bodogere muti rutahizamu wabo yatanze imipira ibivamo ibitego bamwita Kasper Hege ayikubita igitego cya gatatu Bodogere muti bitatu Enteri Damira kimwe. Uru rubanza koko mwoka byaramwe ruzaburanwa nande. Baby Steps pampa nziza ku bana bose. pasi se nta navaro Yikise yuko ari muvuje se oya nta irimo kuko ntuzane wasigaye Damian witanze ni Damian witanze kada uruvuze no giri gutsindwa ariko agatego keza kiza cyane David Raya Smart Fine Maize Flour ifunguro ry'umuryango. bakora ikosa abasore ba Arsenal ku munota 93 ariya David Raya tera asohoka nabi cyane umukinnyi baragongana baherezo agasore kitwa Edozi kagiye magasimbura. Heza umuze mu mubiri utekesha amavuta azwi aryoshye iryo kandi yihariye intungamubiri n'ubuziranenge. Fry Mama Edozi yakira umupira aterekamo igitego cya kabiri cya Wolves aritetera abwira ati n'umutuze n'uko ryadutsindiye ubutego bushize twayigomba yabura amasegonda yonyine mutuze ikosa rya kapiteni n'umuzamu wananiwe kumvikana Arsenal bibiri Wolves bibiri. Baby Steps pampa nziza ku bana bose. Komunikasiyo igiye Arsenal kuri komunikasiyo igiye tuvugishije ukuri iri nota ntabwo ruvuze yari rikwiye yanjye nibaza nyine ikosa